ubutimbo bw'abacashuro bashyashya tayari bwamaze kuba bugaragara neza cyane hano kuri buno butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nabandi bacashuro bashyashya basanga hafi ibihumbi 3200 baguzwe na leta ya Kinshasa. Bano amakuru ari kutugeraho avuga ko baturutse mu gihugu cya Mongolia hagati neza aho ngaho iyo riterwa inkingi niho bamaze kuba bagira gute baturuka. Tugiye kubabwira rero uko byifashe aba mercenaires baje gukora iki, byose ugiye kugenda ubyumva ko ari abacashuro bashyashya biri kuvuga ko baje akagahugu ka Mongolia n'ubundi akagahugu kari hagati n'ubundi y'Uburusiya hamwe n'ubundi n'Ubushinwa. Ahangaha rero tugiye kubabwira uko byifashe akagahugu ka Mongolia bivuga ko ari agace akangaka kabisa karimo gatuyemo abaturage wagira ngo n'Abashinwa bakaba haturutse y'abacashuro aho Felix Antoine Tshisekedi nta yandi masezerano mashyashya yabagiranye n'igihugu cy'Ubushinwa. Hanyuma rero ndagusaba umwanya mutoya cyane nkusobanurira aya makuru n'aba bacashuro bashyashya baje baturutse mu gihugu cya Mongolia. Abangaba bazanywe na Felix Antoine Tshisekedi. Ibyo byose rero ugiye kubyumva. Amakamyo 6 y'abasirikare bashyashya binjijwe mu rugamba baturutse mu gihugu cy'u Burundi bamaze ko bashyika neza cyane mu mujyi Uvira. Ebyiri zita zikomeza zerekeza muri za kazi bazikomeza za Rurambo tayari nabyo gutinda intare za Sarambwe ngo zitayemo bombe. So tugiye kubirebera hamwe byose. Kavumu ese yabaye tombe cyangwa ntirabatombe? Kavumu yaba yakuwemo M23 cyangwa ntirakurwamo? Byose rero giye kugenda ubyumva. Nakomeje kugenda ndeba hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga aho abarundi bagiye bandika wazarendo abakongomani muri rusange ndetse n'abandi bagiye batandukanye ko bagiye babyandika bavuga ngo ko Kavumu yafashwe. Ndaje rero mbabwire uko byifashe, niyo mpamvu mpabaye neza cyane gatanu kuri kagenzi kako. Hanyuma se iby'uyu mugabo ibyaba bagabo biriwe barwana kuva mu masaha mu gitondo kugeza maginga yabacakirana, abangaba bo byaba byarangiye bite? Nta wundi rero nuwo bita General Nyerere ndetse nuwo bita Makanaki biriwe barwana kuva mu masaha mu gitondo kugeza maginga y'ubu tuvugana. Urugamba rwabahuje ntago rurarangira. Hanyuma rero byose ugiye kubyumva. Inama yabaye se yanzuye iki? Inama yabaye ya FARDC ndetse na Wazarendo yo yanzuye iki? Ibi byose urabyumva muri aya makuru. Ese kandi nanone Felix Antoine Tshisekedi na mugenzi we nyakubahwa perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye ibijyanye no gucyura impunzi z'abakongomani zibarizwa hano mu gihugu cy'u Burundi bose nta numwe basize. Ese gahunda yabirakomeje mama? Byose rero ugiye kubyumva wamaze kuba uhagera. Nta handi rero nahangaha ugomba kumvira ayo makuru. Hanyuma kandi tugiye kubabwira ko muri Rucuro mu bice bigiye bitandukanye abaturage biriwe bahunga umunsi wose. Hamwe mu makuru mbazaniye mashyashya aravuga ko M23 yamaze kuba yigarura ibice byose bahungagamo. Ibi bibazo by'intambara yari irimo bakaba bamaze kuba babifata bakanabikuramo Wazarendo. Ahangaha rero ni muri groupement n'ubundi hano muri za Rucuro ni muri groupement n'ubundi ya Gihondo. Ahangaha hafi naho bita za Gacuro. Ahangaha rero tugiye kubabwira naho uko byifashe. Governor Jean-Jacques Purusa ni wari uyoboye inama yahuzaga FARDC ndetse na FDNB hano mu gihugu cy'u Burundi. Uyu akaba ari governor w'intara Kivu y'amajyepfo yarayoboye iyi Kivu y'amajyepfo mbere yuko M23 yifata. Ubu tuvugana akaba yoboye yibereye mu buhungiro yirirwa Uvira agataha i Burundi Bujumbura. Hanyuma rero byose ugiye kugenda ubyumva. Ataha i Burundi kubera iki? Byose bikubiye muri aya makuru. Nge nitwa Pacifique Inira Defense TV. Wahageze nta handi kanda kuri subscribe tubane neza cyane gatanu kuri kagenzi kako ujye umenya amakuru nk'aya ngaya agisohoka mu buryo bukomeye cyane. Tukubwire nyine uko babyifashe hano kuri buno butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Benshi muri mwe nkuko muri kubibona muri screen zanyu ndagira ngo muri kwibonera imisozi myiza, uturabyo twiza, inkambi z'abamercenaires byose muri kugenda mubibona. Aba mercenaires baje bashyashya izo ni inkambi bagiye kubamo. Ubu tuvugana namaze kuba nkururirwa neza amafoto banampereza amafoto y'imisozi aho ngane hagati ya za Mwenga ndetse na za Mfizi hara mu misozi neza kabisa rwagati. Ubu tuvugana rero hagiye kujya haberamo urugamba rukomeye cyane aho no mutwa mama 23 ugiye kujya uhanganira n'aba mercenaires. Reka mbanze kuri operation y'aba mercenaires bashyashya bazanywe bivugwa yuko baturutse mu gihugu cya Mongolia kiri hagati y'Ubushinwa ndetse n'Uburusiya. Ibyo byose rero mubyumve neza cyane gatanu kuri kagenzi kako. Mongolia akagahugu rero kari hagati y'Uburusiya ndetse hamwe n'igihugu cy'Ubushinwa. Ahangaha akagahugu ka Mongolia gatuwemo n'abaturage ahanini basa nkaho ari Abashinwa. Abacashuro bashyashya rero bivugwa yuko boherejwe
baje hano kurwana nayo mu 23 ngo bazwiho imirwanire idasanzwe ndetse no gukoresha tekinoloji ku bijyanye n'urugamba ndetse no guhakinga cyangwa se gutrackinga n'ubundi urugamba ruba ruri kugenda cyangwa se gutracking ibikoresho byayo mu 23 nyine kugira ngo bamenye aho aduyi aherereye. Aba bashinwa cyangwa se bano ba mercenaires bazanywe cyangwa se baje ku rugamba, biravugwa yuko baje bambariye gutsinda M23. Ikindi ngo bitezweho umusaruro ukomeye cyane uhambaye kurusha M23 uwo izajya igira gute igenda itanga. Hagati aho birumvikana ko rero byakomeje kugenda bigira gute bihindura isura mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. N'amakamyo umunani asanga hafi 6 yazamutse aturutse hano ku mupaka wa Katumba. Ahangaha ni hafi naho bita ni hano uturutse ku mupaka wa Gatumba hano hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'u Burundi. Hazamutse amakamyo ngageze ku 8 y'abasirikare ba FDNB, ariko bivugwa ko harimo na intera hamwe, ubwo ni FDLR ndetse na Wazalendo nyine bari baragiye gutorezwa hariya mu ishyamba rino shyamba n'ubundi rya hangaha inkuba yakunze kujya ikubitira no mu Kibira. Hano rero niho bagiye baturuka kubera ko ariho hashyizwe ikigo cya gisirikare gikomeye cyane gitorezwamo abasirikare ba FDNB. Byose rero ngira ngo uri kubyumva neza cyane gatanu kuri kagenzi kako ko bikomeje kugenda bifata indi ntera mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Hanyuma andi makuru akomeye nanone y'urugamba rwabayeho kuri uyu munsi nanone, ariko mbere yuko wenda twinjira muri urwo rugamba rukuntu mwansabye wenda kujya mbabwira inkuru umwe nkayivaho nkajya ku yindi, reka mbikore nkuko mwabisabye. Ubwo ngiye yo mfite update nyinshi binsaba kuba zose ndi buzivugire rimwe ubundi nkagaruka wenda nzisesengura, ariko reka nge mvuga inkuru imwe nyirangize hanyuma nge ku yindi. Anga rero ano mamodoka yazanye abasirikare nibyo ba FDNB, aho rero baje guhangana nayo mu 23 barazamuka, bamwe basigara hano za Kiriba, abandi berekeza muri za Ruvungi ndetse na za Katogota, abandi barakomeza mu mamodoka 2 yazamutse muri umugoroba agiye kunyurira za Kaziba mu gihe bari babeshywe ko Kaziba irimo umutekano. Abangaba rero bakizamuka bahuye n'uruva gusenya mu buryo bukomeye cyane, bakubitwa n'umutwe wa 23 ku rwego rwo hejuru cyane, ivumbirira batumukana. Byagenze bite rero? Izi modoka ebyiri zo mu bwoko bwa Kamazi zazamutse zije kwibasira uyu mutwe wa AFC 23, aho rero bari baje kureba uko bahangana nabo ngo barebe niba ari cyo bakora kugira ngo wenda babe bakigarurira tumwe mu duce tujye dutandukanye n'ubundi twigarurire n'uyu mutwe wa 23. Ibi ngibi bikaba ibibazo bikomeye cyane kuri bano basirikare b'u Burundi bazanywe, bivuga ko kandi bari hamwe n'aba FDLR batari bakiya cyane, bose bari baje guhangana nabana barwanyi batwirwaneho. Ibyo byose rero ngira ngo muri kubyumva neza cyane gatanu kukagenzi kako ko M23 yigaruriye imodoka imwe mu modoka z'abarundi zari zazamutse zigiye kugaba ibitero kuri M23. Ibi ngibi rero bibaye none aha muri uyu mugoroba, niyo mpamvu mubona aya masaha turi ku mugoroba kabisa, turi ku mugoroba ubyumve neza. Aya makuru ndayamenye yuko imodoka arigo zikihagera, bitamvuga tereka nze mbahereze iyi update. Andi makuru nyamenya ko bano bashinwa cyangwa se bano ba mercenaires b'abashinwa bo batuye mu gahugu ka Mongolia bamaze kuba baraza bashyika neza hano muri Uvira. Ayo niyo makuru namaze kwa nkurura y'ubwino avuga ko hari aba mercenaires bashyashya baje ku rugamba, tena n'abasirikare bashyashya bazanywe ku rugamba. Ibyo byose ngira ngo murabyumvise neza cyane gatanu kagenzi kako. Hanyuma rero kanigarukire ku bagenerali babiri, aba generali autoproclam. Nta wundi rero ni general cyangwa se Gen Nyerere ndetse n'uwo bita general Makanika. Aba bose n'aba generali, niyo mpamvu basuzugurana, nta wubaha undi kuko nta uyoboye undi. Bivuze ngo rero abangaba nabo ubwabo bakomeje kugenda bahangana kuva mu masaha mu gitondo kugeza amaginga aya ngaya bari kurasana ivumbi ryabatumukanye ku rwego rwo hejuru cyane. Ariko amakuru mbahaye, amakuru y'ukuri yizewe ajyanye n'urugamba ruri kugenda ruvuga n'ubundi hano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho no mutwe wa 23 wakomeje kugenda ukora iyo bwabaga kugira ngo we wakigarurira bimwe mu bice bigiye bitandukanye n'undi barizwa hano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amwe mu makuru akomeye cyane mfite ajyanye n'urugamba n'ubundi rwabaye kuri uyu munsi, nuko M23 nta mikino yigeze ishyiramo cyangwa se ibyo gutorera, kuko kuri ishuro bahanganye ku rwego rwo hejuru cyane. Hanyuma M23 nyine yamenye neza ko bari kurwana,
imenye ko bari kurwana nabo, nayo nta kindi kintu yakoze, yabihoreye bararwana, kuko urumva barwaniraga muri Uvira, hanyuma abandi bazarendo babo bazamuka kugaba ibitero kuri M23. Rero bakijya kubagabaho ibitero, sinavuga ko M23 yamanutse ngo ibasanga aho bari bari, ahubwo yabihoreye barakomeza barahangana. Nyuma yo guhangana rero haza kubaho ibitero bikomeye cyane n'ubundi byagabwe kuri bano barwanyi ba M23. Byabagabweho rero karibyo ngiye kubasobanurira neza cyane gatanu kagenzi kako. Ni aba mercenaires cyangwa se abana bacacuro b'abazungu b'abanya Colombia bagize batya bifatanya na wazarendo, baravuga ati reka tugabe ibitero kuri M23 mu gace kitwa Runingo. Aka gace kari hejuru gato yaho ko bita Kiriba, hanyuma aka gace kitwa Runingo M23 risanzwe ifitemo ibirindiro. Aka gace rero bakaba bagahanganiyemo, bigatuma uyu mutwe wa M23 ugira gute, ubura sinzi uko nabivuga, ariko babaye nk'abakora reprise strategique, basubira inyuma ho gato, ariko muri uyu mugoroba bagarutse bakora icyo bita gukubura baro basirikare n'ubundi barwana ku ruhande rwa leta Kinshasa. So agataho ngira ngo birumvikana neza cyane gatanu kagenzi kako k'ibintu bikomeje kugenda bifata indi ntera mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Mushobora kuza kumva nyine uyu mutwe wa FCM Vitura ukomeje kugenda ukora agashya mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Hanyuma andi makuru akomeye cyane n'ubundi ajyanye n'urugamba ruri kubera no mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, amakuru ari kungeraho aravuga ko kandi ibitero byateguwe byari binagiye byanashyizwe mu bikorwa na wazarendo n'ingabo z'u Burundi mu bice bya za Rurambo, kuko nk'ubu mu Minembwe nyine hano hatuye abaturage mu bwoko bw'abanyamurenge, aho bita Gahororo, ahangaha bita mu Mikenke, ahangaha mu ishyamba rya Kabasha, hose hajya humvikanamo amasasu kuri uyu munsi wo kuri iki cyumweru n'ubundi muri uyu mugoroba, hose humvikanyemo amasasu. Hanyuma andi makuru ari kungeraho yo muri izo axe, biravuga ko kandi hiriwe drone ikontorora cyangwa se igenda izuminga ifotori, itwara amavideo, ishakisha abana barwanyi batwirwaneho obari. Bagerageje kwirasaho, ariko zino drone ziragoye cyane kuzirasa kuko ni drone zigendera hejuru cyane, ikindi kandi ziba zifite amakamera n'amakopora. Ugerageje kuyirasa bashobora nabo kwita bakurasa mbere yuko ugira gute, mbere yuko uyirasa. So agataho ngaho rero ngira ngo birumvikana neza cyane gatanu kuri kagenzi kako k'ibintu biba bikomeje kugenda bifata indi ntera mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Hanyuma andi makuru nanone akomeye cyane n'ubundi ajyanye n'urugamba ruri kubera no mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, tuvuye muri izo axe zo mu Minembwe ahatuye abaturage bo mu bwoko bw'abanyamurenge, ahubwo twigarukira gatoya ahitwa hangaha muri Bwegera, hirya gatoya aho bita Sange, ndetse n'akandi gace gatoya kaho bita Ruvungi usa n'uwerekeza muri Katogota. Ahangaha naho rero haravugwa ibitero bitunguranye byagabwe kuri M23 byatumye M23 ihangana n'iyi coalition ku rwego rwo hejuru cyane, biza kurangira tena banagize gute, bakubiswe basubira inyuma ku bwishi. Hanyuma ndagira ngo twihute cyane tuyigire muri Kavumu mbahereze amakuru y'ubwino y'ibitero byabayeho hagati aho ngabo byagabwe kuri M23. Ibi bitero rero bigabwe kuri M23 bitumye n'ubundi hari uduce tumwe na tumwe M23 yigarurira n'ubundi twari turi kuberamo urugamba hano muri sino axe za Kavumu. Tuduce so kuvuga ko hari uduce M23 tari yarakigaruriye, nuvuga ngo tuno duce twose bari baratwigaruriye, ahubwo ikibazo cyari utu duce nubwo batwigaruriye, ikibazo M23 yari kibanamo na aduyi, akaba ariyo mpamvu habayeho ibitero byashakaga kwigarurira kino kibuga cy'indege cya Kavumu. Bakaba bari bagabye ibitero bikomeye cyane kuri uyu mutwe wa M23, aho rero ibintu byari byakomeje kugenda bifata indi ntera mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Uyu mutwe wa FCM Vitura nyine ukagenda utungurwa no kubona ibitero nk'ibyo byagiye bibatungura. Gusa urugamba rwabaye rw'ingorabahizi, abasirikare ba M23 bagabye ibitero byari bikomeye cyane, ariko kugeza aya masaha report ya risasi na magiro mbazaniye nuko intare za Sarambwe zikiri aho ziri, kandi zakubisenga aduyi agashwiragira akerekeza mu bice bimwe na bimwe bigiye bitandukanye n'ubundi aho yagiye aturuka, aho abeshi bagiye bahungira no muri no shyamba rya Kauzi Biega. So ngira ngo rero birumvikana neza cyane gatanu kuri kagenzi kako k'ibintu byakomeje kugenda bigira gute, bifata indi ntera mu buryo mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Hanyuma amakuru ahambaye nanone ndi kugenda nkurikirana neza cyane gatanu kuri kagenzi kako
avugwa n'ubundi ku bitero bikomeye cyane byabayeho bya wazalendo byabereye hano muri za Warikare. Ndagira ngo twihute ubwo twikubise muri Sud Kivu mu munota umwe gusa ndaba mpashoje. Hano muri Warikare haravugwamo ibitero bikomeye cyane byagabwe kuri bano barwanyi ba M23 mu duce tubiri tubarizwa hano n'ubundi muri zino axe. Aho rero M23 yagerageje kwitwara neza ariko bikanga. Ahangaha rero ni mu gace kitwa Nkasa. M23 yari imaze umunsi wose ikigaruriye, ariko kano gace kabereye mu rugamba rw'ingorabahizi biraza kurangira M23 ikarikuye ikora icyo bitare pour strategique. Isa ku isa mushora kuza kumva n'ubundi yagasubiyemo, gusa nago bagiye kure kuko bazamutse bajya aho bita Bushima. Ahangaha ni muri Pinga n'ubundi, aho rero bagoteye cyangwa se bafungiye umukanda. Aho rero isa ku isa mushora kuza kumva M23 yigaruriye kano gace. Ibi biri kuba mu gihe ingabo z'Ububirigi zikomeje kohereza intwaro nyinshi cyane hano muri za Kivu ya ruguru, by'umwariko ku kibuga cy'indege cya Mubi giherereye hano hano mu kibuga cy'indege cya Kigoma giherereye hano mu gace ka Mubi hano muri territoire ya Warikare. So ngira ngo rero birumvikana neza cyane gatanga ko yagenzi kako. Nitwa Pacifique ni La Defense TV, ndagushishikariza gukanda kuri subscribe kugira amakuru nkanga ntakagucike. Dusubire mu yandi makuru ari imbere. Ciao ciao.